ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ шинос менамояд. Бо шумо дар студия Ҷамшед Муродов. баъди аз соили дарёи Элок воқеъ дар деҳаи саричашмаи ноҳияи Файзобод пайдо намудани узвҳои ҷудогонаи ҷасади шахсияташ номаълум, мақомоти милисия шахсияти ҷасадро муайян ва гиреҳи ҷинояти ноаёну сарбастаро боз намуд. маълум гардид, ки марҳум сокини 43-солаи ноҳияи Фархор буда аз ҷониби дӯсти худ бо чунин бераҳмӣ ба ҳалокат расонида шудааст. санаи 19 апрели соли 2026 дарёфти ҷасади сӯхташудаи бо қисмҳо ҷудо аз соҳили дарёи Элок дар деҳаи саричашмаи ноҳияи Файзобод боз аз ваҳшонияте дарак медод, ки содиркунандааш инсон аст. муайян кардани шахсияти ҷасад, ошкор ва дастгир намудани содиркунандаи ин кирдори ҷиноятӣ зери назорати бевоситаи роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ қарор гирифт. дар натиҷа шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил дар гурӯҳи ноҳияҳои Ваҳдат бо гузашти 2 рӯз аз рӯзи дарёфти ҷасад бо корбарӣ бо методҳои ошкоро ва ғайриошкорои фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва сафарбарии ҳайати шахсӣ гиреҳи ҳодисаи сарбастаро боз намуд. шахсияти ҷасад Раҷабматов Насим соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Рӯдакии ноҳияи Фархор аст, ки аз 31 декабри соли 2025 инҷониб аниқтараш аз рӯзе ки ӯро ба ҳалокат расониданд бедарак буд. дар содир намудани ин ҷинояти махсусан вазнини изтиробангез шиносаш Шарифзода Нурандеши Достӣ соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи кӯчаи Норакиёни шаҳри Роғун гумонбар аст. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Шарифзода Нурандеши Достӣ гуфтан ҷоиз аст, ки қаблан бо ҷурми дуздӣ ва авбошӣ ба муҳлати 15 сол аз озодӣ маҳрум гардида буд. ӯ нишондод медиҳад, ки ҳангоми сарзадани ҳодисаи ҷиноятӣ шаби 31 декабри соли 2025 ҳарду дар ҳолати матҳушӣ қарор доштанд ва байни онҳо муноқиша сар зада ба фоҷиаи хунин меанҷомад. барои рӯйпӯш намудани ҷиноят гумонбар ҷасадро бо истифода аз табар ва арраи оҳанборӣ ба қисмҳо ҷудо карда, қисми ҷасадро дар таҳхонаи иҷоравияш зери хок карда, қисми дигари ҷасадро дар халта ҷой намуда дар лаби дарёи Элок воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Файзобод оварда партофтааст. 2 рӯз ҳамон мурда ҳамон ҷо истод, дигар роҳ надоштум. ай чӣ монаамон фирмамон корчҳои паҳми калони хеле гӯшмайдакнак овардум, арраи оҳанбарӣ килёнкам буд агамуҷа. уже 3 рӯз буд, ба 7 дона карбамазепин як дору буд барои эпилепсикои аю хӯрдум, 3 донаи дигар лилика. хеле ақлам гирифт, ки чӣ кор кунам, ба ҳамон килёнкаро тинӯ кардам, ҳамонро айтай матрасо кашн буровардам, барои килёнкадам хеле кашн дуровардам, ше килёнкаро дар сари зонумо мондам, ҳамон арраи оҳанбарира қати ҳамон корчаи хеле паҳми калони ҳамон гӯшмайдакна гирифтам овардам, аим дастош сар кардам, поғошаву чишад миёнаш мондагӣ буд. охир медонам, ки калаш қати иҷаш дар лимча намегунҷа. калашам гирифтам, хеле биридам ба ҳамон корчаи ҳамон калони гӯшмайдакнӣ калта кардам, ҳамаша пакетҳо дар 3 та пакет доохтам. поғошам хеле 3 тақсимӣ 4 тақсимӣ кардам, поғоша дастошам 3 тақсимӣ 4 тақсимӣ хеле гирифтам, дар салафан хеле майда майда кардам, гирифтам дар салафан мондам, ки дар раҳ бурданда ягон кас хеле нафаҳмад, ягон камерам биғалта хеле чина майда майда бошад, хеле уже ҳамон доруро хӯрдам, ҳам хеле ақл намудам, хеле кор кард, ки ҳамеram хеле кинам, мақсад дар раҳ ҳамбара мешикана, мебина, намешиноса. пишти дом мерам, ярмаркаи одам бисёра намешава, пеш домдам одамой уже соат ҳами 6-10 саҳар шидистай торикай. ба он подвало дуромадам, нигоҳ кардам, ки тай балкон я якум этажа, ҳафтум падеж, хокай қариб 1 метр хокай. ира ҳам хеле мондумаш, хокоро аввалош пушондам, як санги калон дигар овардам, даволош мондум, бақлашка мақлашка мусл либос пибоса даволош мондум, буромадам бирафтам ба ҳамонҷо. чунин чораҷӯӣ қасди рӯйпӯш намудани кирдори содирнамуда ба гумонбаршуда кӯмак накард ва ҷавобгарии ҷиноятии ӯро сангинтар намуд. ҷиноят ошкор ва акнун содиркунандаашро зарур аст дар назди қонун ҷавоб гӯяд. дар замони инчае ки шумо пинҳон кардед дар назди бозор чӣ буд? дастову калашу поғош ҳам ёшт, ҳам майдакадагиҳо дар дури 3 салафан, дар дури ҳам лимча буд, лимчаро скотч печондагӣ, даҳанша хеле симқати духтагӣ будам, ки бӯш набуроя. баъдан вақте ки шумо нақлиёт ёфтед, чӣ маслиҳат кардед, чӣ гуфтед? он нақлиёт вақте ки борча маҳкам карду омада селуши заводид кард, пеш рафт ма ҷа 50 кило гӯшт гирифтагиам, туя ёфтам дар Файзобод, туи гӯшт заказ кардагиам дар ярмарка арзонай.
گفتم بار کردم و شیشتم در پیشش یا موزیکمون چخچخاده برفتیم. من همینجا گفتم همون خانوی گفتم ایرا او پارا نشون دادم اگر او پارا همونجا برو واردم این چرا داروندم قایچه داشتم داشتم داروندم برام پاکتو را بالای مولوی جانو دا پافتم مولوی جانو کلام بود خور ایم پاکتو را یا تا گفتم باین همون دا پافتم لیمچه را واردم پایون ترک دا در دروش خوک پر کردم از زمینو لیمچه را در دو دریا فریدم. از روی حادثه با ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده مقامات پرکاتورای ناحیه فیض‌آباد تفتیشات برده ایستاده است. استعمال از معیار زیادی مشروبات عاقبت شخص را بی‌آبرو و شرمسار و مایل به صادر نمودن همه گونه جنایت می‌سازد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه فردوسی در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی ساکن 52 ساله پایتخت را همچون گناهبار در صادر نمودن جنایت آدمکشی بازداشت نمودند. شرح این جنایت در گزارش مایور میلیسیا سیراج‌الدین شکوری. масти на танҳо саломатии инсонро аз байн мебарад, балки қобилияти ақлониву идрокро низ ба таври ҷиддӣ коҳиш медиҳад. муносибатҳои нохуб ва муноқишаҳои хонаводагӣ ки бо истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ҳамроҳ мешаванд, дар аксар ҳолат ба оқибатҳои фоҷиабор анҷом меёбанд. черникова зуҳро сокини 52-солаи шаҳри душанбе ки бо шаҳрванд игонин денис соли таваллудаш 1982 муносибати дӯстона доштааст, маҳз дар заминаи аз меъёр зиёд истеъмол намудани машрубот дар ҳолати шадиди мадҳушӣ бо ҳамдигар муноқиша намуданд. номбурдагон санаи 20 марти соли ҷорӣ дар манзили истиқоматии черникова зуҳро воқеъ дар кӯчаи деҳотӣ шабнишинӣ ташкил намуда ба истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ машғул шуданд. дар ҳолати мастӣ бо ҳамдигар муноқиша намуда якдигарро мавриди лату кӯб қарор доданд. дар ҷараёни муноқиша черникова зуҳро кордеро ки дар дасти игонин денис буд гирифта ба қафаси синаи ӯ зарба задааст. дар натиҷа номбурда ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. айни замон гумбаршаванда черникова зуҳро дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ дар прокуратураи ноҳияи фирдавсӣ бо модда 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. чунин ҳодисаҳои фоҷиабор бори дигар нишон медиҳанд ки истеъмоли зиёди машрубот метавонад ба ҳодисаҳои мудҳиш ва ҳатто сарнавиштҳои талх оварда расонад. вобаста ба ин дар ҳама ҳолат нигоҳ доштани меъёр амри зарурист. дар раёсати тафтишотии вазорат корҳои дохилӣ нисбати як нафар зани 45 сола барои ташкили фасодхона яъне шароит муҳайё намудан барои истеъмоли воситаҳои нашъадор парвандаи ҷиноӣ боз гардидааст. ин нафар дар баробари худ истеъмол намудани воситаҳои нашъадор ҷавондухтарони дигарро низ дар манзили зисташ ҷамъ намудаву ба истеъмоли ин маводи заҳрогин машғул гардиданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯй аз ҷониби кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори вазорати корҳои дохилӣ шаҳрванд дилором зайналова соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи кӯчаи ҳамдамови ноҳияи сино бо гумони ташкил намудани фасодхона дастгир карда шуд. аз рӯи нишондоди боздоштгарда муддати 1 сол мешавад ки мубталои нашамандӣ буда манзили иҷоравии худро бар ивази маблағи муайян ба фасодхона табдил дода барои нашамандон шароит фароҳам овардааст. ҳангоми ворид гардани кормандони милисия ба манзили истиқоматии дилором зайналова шаҳрвандон исмоилова тоҷинисо соли таваллудаш 1976 сокини ноҳияи ҳамадонӣ ва маҷнунова шаҳноза соли таваллудаш 1995 сокини шаҳри душанбе дар ҳолати матҳушӣ қарор доштанд. тибқи хулосаи ташхиси маркази наркологӣ муайян гардид ки номбурдагон воситаи нашъадори нави ҳашиш истеъмол намуданд. инчунин ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии онҳо як миқдор воситаи нашъадори нави ҳашиш ва дигар ашёҳое ки барои истеъмоли воситаҳои нашъадор лозим аст дарёфту мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шаҳрванд дилором зайналова дар асоси моддаи 205 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маъмуротҳо ҷамъоварӣ гарда барои баррасӣ ба раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилӣ ирсол карда шуд. ба ин монанд
کارمندان ریاست مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی واسطه‌های نشأه‌دار وزارت کارهای داخلی یک حالت دیگری تشکیل فسادخانه برای استعمال واسطه‌های نشأه‌دار را آشکار نمودند که تشکیل کننده آن نیز زن می باشد. گمانبر شده منزل استقامتیش را که در کوچه سفر محمد ایوبی ناحیه سینا واقع است به فسادخانه تبدیل داده است. گزارش در این خصوص. در نتیجه دایر نمودن چهاربنی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی باز یک دلیل تشکیل فسادخانه برای استعمال وسایل نشه‌دار آشکار کرده شد. شهروند حکیمه و گلبهار جمعه خانومنا سال تولدش 1988 زاده ناحیه واسه موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه در منزل استقامتی به طور شهرناموی خریداری نموده‌اش واقع در کوچه سفر محمد ایوبی ناحیه سینا برای استعمال وسایل نشه‌دار شرایط مهیا کرده است. هنگام گرفتن خبر اپراتیوی و وارد شدن کارمندان میلیسیا به منزل نام برده او با همراهی شهروند قاسم زاده مدینه فیض‌الله سال تولدش 1999 ساکن شهر کلوب موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه مشغول استعمال وسایل نشه‌دار بودند. ما قطعی که مدینه با 500 از زکلاتکا میگرفتیم. چی میگرفتیم؟ کریستال بدرم خانه میکشتیم که ملیسا رفتن قبلن. ما در خانه میاپای گلبهار خودش و امری لیکره قطعی کریستال میآورد استعمال میکردیم یک جایه. ضمن از نظر گذرانی منزل استقامتی از نامبردگان یک مقدار وسایل نشه‌دار سخت تاثیر نوع متامفتامین به اصطلاح کریستال و اپای پرگابالین یعنی لیریکا دریافت و مصادره کرده شد. از نشانداد بازداشتگردگان معلوم گردید که نامبردگان وسایل نشه‌دار را توسط شبکه‌های اجتماعی بعد گذراندن مبلغ به کارت‌های خارجی از شخصان نامعلوم به واسطه به اصطلاح زکلاتکا خریداری کردند. قید کردن ضرور است که تشکیل یا نگهداری فسادخانه برای استعمال وسایل نشه‌دار یا ماده‌های پسیخوتروپی جنایت بر مقابله سلامتی اهالی به شمار رفته. تشکیل کنندگان این شکل جنایت برای به دست آوردن منفعت با هر راه واسطه ماده‌های نشه‌دار دریافت نموده برای مشتریان خود شرایط فراهم می‌آورند. اوید به حالت مذکور پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. هرچند طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم بهر بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی شهروندان روانه گردیده ترتیب گذراندن جشن و مراسم را معین و جهت پیشگیری از زیاده‌روی خرافات و تعصب معیارهای معین کننده را پیش بینی نموده باشد هم همانا قانونشکنی‌ها در این سمت را میلیسیا آشکار می‌نماید. گزارش در این باره. در اساس طلبات ماده 13 بند 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان معرکه‌های گسل و پیشواز وابسته به ادای حج و یا عمره در دایره اویله گذرانیده می‌شوند. تشکیل معرکه‌های حاجی زیارت، حاجی طلبان، حاجی اوشی و معرکه‌های دیگر اینچنین تقسیم توفه‌ها، ایدانه آرا دادن حوله، کوچه و محله و ماشین‌ها به خاطر حج و یا عمره منع است. هرچند از جانب مقامات‌های وکالتدار امروزها در این سمت کارهای فرماندهی جهت رعایت بند داخلدار قانون انجام داده می شوند، ولی تا حال بعضی از شهروندان دیده و دانسته معرکه های منگردیده حاجی اوشی و حاجی طلبان را برگزار می نمایند. چون این یک حالت در شهر نورک از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور آشکار کرده شد. شهروند عبداللهیف رجبعلی عبیداللهویچ سال تولدش 1968 ساکن دهه دوستی جماعت دهاتی پلیس سنگین شهر نورک کارمند ساحه طب که سنه 10 اپریل سال روان از حج عمره برگشته است به اجازت مقامات داخلدار معرکه حاجی اوشی را با دادن طعام‌های گوناگون در منزل استقامتیش برگزار نموده است. خشت برا آمدن اوشی خوراک اوش تیار کردیم. مقصد دیگر تکرار نمی‌شود و همه هموطنان میگم که دیگر خیلی قانونشکنی نکنند. نسبت نامبرده با ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شد. در قسم حربی 6592 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی چاره‌بینی تنتنوی به مناسبت سوگندیادکنی نوعسکران دایر گردید. در این قسمت برنامه همکارانمان از رفت این چاره‌بینی گزارش آماده نمودند.
قد بچه مردکی اوچه خدای جون شیرین نگهدارت باشه که قرضی فرزندی تا اجرا که سربلندی پدر و مادر چه به وطنت خدمت که این روزه که روزی به وطن خدمت کنی تای بچه اوچه. امروز در قسم نظامی 6592 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی سوگند یادکنی نوسکران با اشتراک رهبری وزارت کارهای داخلی، ریاست کار با جوانان و ورزش شهری دوشنبه، پدر و مادران سربازان نو تعیین شده برگزار گردید. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده، سپس نوسکران در نزد حاضرین با تنتنه سوگند یاد نمودند. من اسرائیل امید به خدمت حربی داخل شده با تنتنه سوگند یاد میکنم که به خلق تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صادق مانم. طلبات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قانون‌ها و آیین‌نامه‌های حربی را قطعاً رعایت کرده فرمان‌های کماندیران و سرداران را حتما اجرا نمایم. ضمن سخنرانی رهبری قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی مهمانان و پدر و مادران را به این روز فراموش نشونده مراسم سوگند یادکنی نزدیکانشان تبریک و مبارکباد نمودند و با باوری ذکر کردند که نوسکران به سوگند یاد کرده خود استوار مانده به خلق و وطن صادقانه و صمیمانه خدمت می‌کنند. همچنین قید گردید که محافظت وطن قرضه شهروندی هر یک ساکن مملکت می باشد. در ادامه چاره‌بینی والدان و نزدیکان نوسکران برآمد نموده ابراز داشتند که امروز برای ما و فرزندانمان روزی خاطرمان و فراموش نشونده باقی خواهد ماند، زیرا فرزندان ما در برابر صاحب نام سرباز شدن پاسدار آب و خاک این سرزمین مانده به وطن مادر صادقانه خدمت میکنند. همچنین نوسکران سخنرانی نموده ذکر کردند که ما وعده می‌دهیم برای حمایت مرز و بوم وطن صادق مانده به سوگند یاد نموده خود استوار میباشیم و برای حمایت این وطن اگر لازم آید جان را فدا میکنیم. در ادامه چاره‌بینی از جانب رهبری وزارت کارهای داخلی به قسم نظامی کتاب‌های بدیعی که با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دسترس گردیدند سپرده شد. همزمان به یک قطار افسران و سربازان برای خدمت‌های صادقانه، نمونوی و نشان دادن مهارت بلند کسبی سپاسنامه‌های ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه تقدیم کرده شد. سپس نوسکران با گذشت نظامی و اجرای عنصرهای تکتیکی خاتمه بخش قسمت تنتنوی گردیده سطح بلندی آمادگی خود را ثابت نمودند. در انجام چاره‌بینی بهر بالیدروحی نوسکران کنسرت ایدانه برگزار گردید. در انجام برنامه به هر کدام شما روزگاری خوش، سعادت و سربلندی تمنا نموده خواهان آنیم که در کشور همیشه امنیت و سرجمعی و آسایشتگی حکم فرما باشد. خیر.